Masigi topic ta equina nainator se matau karamna electronic configuration ni mating dagi group number amadi paired number tomaina puthong ka dagi heduni na first ta si equigi modern periodic table da equina 18 groups lagi ko 18 groups lay aduga 7 period lay equina group ayagadi 18 group ayagadi asigi sumaina yungei ba vertical column je sigi vertical column je equina kai koni group koni ho overall kya laini 18 laini so 18 groups are ko aduga period ayagadi sumaina 7 horizon 10 row laigani ko sumaina laising je si hagu matamda equina kangbe je simasi second period ne aduga si second period ne simasi ko yade yana ko aduga total 7 period laigani aduga equina modern periodic table da sigi group 1 ga group 2 ga se sibu punchi level equina kai ko sibu equina s block ko s block aduga 13 dagina 18 bawsina equina kai ko equina e block ko next sigi group 3 dagina to group 12 se sibong equina kai ko d block ha rakni object element ama group kyada period kyada present oigani haibuduna je equina tawdoi base short trick ko na first da ai class koigi class 10 gi matungina equina tamaina group number amadi period number putoi to abi hana yengsi ko suppose sodium gi atomic number kyano 11 first da my configuration irani 2 8 1 alaga so class 10 gi matungina asigi laiba valence electrons na kaigumba 1 natragana 2 oramba taragadi group number duga valence electron amana gane ko so isi rake group number se kamaina tarkani group number equal to valence electron amana ne kaigumba if valence electron sina is 1 natragana 2 oramba taragadi yanare ko aduna object sigi sodium sigi valence electron kya lai 1 that means sodium se group number 1 the belong to ne to shell hai sodium yare ko aduga sodium sigi period number tamaina putokani period number di magi number of shell na tai hai so number of shell hairaga di sida first shell ama lai the second shell ama lai sida kya third shell means sodium se third shell da yang ne sima first shell lai sida second shell lai sida third shell lai audi yanare ko ona period number sina number of shell takado sina class to class 10 bogi standard kiniko hojik ai sida toina details no opposite koi ki target ti kamaina electronic configuration ni matengna group number amadi period number putokani heduni yengsi ko de yengsi first period number se any block ki hobi ai ko period number se period number se kanaga manane hai matumda maximum value of n ga manane ko maximum n value ga managane maximum n value means n means principal quantum number ki value ga managane koina maximum n value si kamaina kangani nanga first the electronic configuration itukadawa itoba matungda maximum n value duna magi element particular element ki period number ukadayo yengsi ko less example ama lawro yengsi suppose ai hoje magnesium are
magnesium की atomic number क्या नो 12 ओदी आगे configuration ये रोको कमाई रहने 1s2 2s2 2p6 then 3s2 object principal quantum number value हारगदी कोइना सिदा यावरिबा सिदा 1 2 2 3 असी number सिंजी कइनो आगे principal quantum number की value ने so parent number हारगदी maximum n value ख्वाइदगी चौबो n value ख्वाइदगी चौबो n value सिकनानो object की होइना एगी सिगी होइना 3 तारेको 3 सिदा maximum n value होइले औदी मागी magnesium जे parent number क्या दे यावंगने parent number 3 दे यावंगने औदी येंगो magnesium से यावतो third period दे याव अदुना parent number से maximum n value ने ताकदो औदी 3 सिना magnesium की maximum n value होइले अदु होइबा ताकदि सिगी 3 से magnesium की parent number ने यारेको सुमाइना को तोकदा any element number suppose aluminum हारो aluminum की parent number पुतो येंजिको aluminum वो नत्रगना ए chlorine हारगे chlorine की क्या नो 17 the first electronic configuration is 1s2 then 2s2 then 2p6 3s2 then 3p क्या लाकने 5 लाने object maximum n value से क्या ताने 3 तारे को chlorine की बिना अनि सिना 1 नि सिना 2 नि सिना 2 नि सिकी 3 सिना maximum n value हो रहा that means सिकी chlorine से जो parent number 3 दे याव ने chlorine का ले chlorine से ले तो parent number 3 दे याव सुनने को सुमाइन तौदना कोइना सम विद electronic configuration की मतेंगना parent number को थोपी है next group number कमाई पुथोंगी येंगस कॉपी तौगदब सिम तौको so group number कमाई पुथोकनी येंगस so group number को group number पुथोको मतमदा first s block यान इलेके को s block की 4 s block की होइना group number से group number equal के मानने मतमदा number of electrons in ns तारेको ns the यावरिबा number of electron दुना मागे group number decide तौगने को कनागे 4 s block की होइना suppose example होने येंजिको calcium है calcium की atomic number क्या 20 that means configuration ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लाकने 4s 2 लाने object calcium की group number हारगदे सिदा येंगो ns means n जी कइनो principal quantum number object सिदा सिगी 4 सिना n हारो यारे को principal quantum number ले सिना s हाइबो सिगी ns की s ले को अदुगा object सिदा क्या नपे electron total electron 2 नपे अदुदी संसिगी s sorry calcium सिगी group number से क्या होंगे 2 होंगे वो यारे को on calcium की होइना group number से क्या होने group number equal to 2 होने सिगी ns तो यार बन electron machine दो ये calcium group number 2 तो यार ये सी group number 2 ले calcium का ले calcium से ले तो calcium से ले सुनने को माइन तो उधर ना कोई ना group number तो पे example ये हो इतना तो सीखे potassium है potassium
A kya lakani 19. So the 1s2, 2s2, P6, 3s kya lakani 3s1. Erko. How the ns see the electron can appear electron 1 electron like that means potassium group number kya tangade group number se magi 1 tarane potassium 0 doesn't select group number 1 belong to anako sina kanagi 4s block yun how the p block on the d block yin next the e block so 4 e block yun ko sagi group number se number equal to number of electrons in ns plus np plus tn hoigadaba example हम इतना लोग को sulfur है sulfur की atomic number क्या है 16 0 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या लाखने 4 लाने इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इवा इतना बता रहा थी चेन्नई से तो ये भी को मायने लाए अदुगा मागी ग्रुप नंबर हारगदी ग्रुप नंबर सल्फर की पुतो यंगसिको इने हुजी इबा मतमदा ns की इलेक्ट्रॉन मशीन है ns दा ns इलेक्ट्रॉन क्या यावरे 2 प्लस np दा इलेक्ट्रॉन क्या यावरे 4 प्लस 10 है प्लस 10 that means क्या था 16 शीने ताग से केनो सल्फर से ग्रुप नंबर 16 दे यावरे है ये उनको group number 16 chile sulfur yawa sulfur chile tumne ko to for example hai aluminum hai aluminum no ngi ko aluminum kya no 13 how the 0 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 दिमाग ग्रुप नंबर पुतो क्या है का देंगे साइगी n is the number of electron क्या है n is the number of electron 2 plus np the number of electron क्या 1 plus 10 that means क्या 13 group number 13 the aluminum याव हुए हो शायद 13 group aluminum से याव होता सुनने को चिन्ह कनागे p block की next d block होंगे for D block क्यों इनको group number equal करना करवाना नहीं number of electrons in ns plus n minus 1 d number of electron in ns and n minus 1 d ये में से को suppose I use scan them है scan them में तो मिनिमम में क्या नो 21 उनके कमाई रहनी 1s2 ये सॉरी बस इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 को सिदी येंगो सिना 4 ओइबा मतमदा सिना 3 ओइबा हाबने येंगो सिना 4 ओइबा मतमदा सिना 3 ओइ that means सिगदा ओइबा मसिंगदगी
ama taba amne are ko aduna sine n loiba matanda si kya orani ama taba oi n minus 1 adu buni ko aduna magi scandium ki group number puto kya ragadi number equal to kega manane sagi ns ta electron kya yawe 2 plus n minus 1 haragadi si orani ko n side sine 4 oiba matanda sine 3 oiba means sidagi oiba masing dag ama taba amne aduna sine n oiba matanda n minus 1 orani on sidai electron kya yawe 1 kya tarani 3 that means scandium se group number 3 da yaw guda scandium je group number 3 da yaw yare ko sab manana chromium gi yeng chromium gi iba matamda matam chukpa da star mark pi ba ko ko from the more the exceptional configuration label 84 0 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d kalakani 5 tani are ko odi magi group number putos number equal to number of electron in ns and ns electron kya 1 plus n minus 1 de kya 3 d de kya 5 that means kya 6 chromium se group kya de group 6 da chunna ko odi sumaina tawdana kuina electronic configuration की मतेंग लेके group number मुझे period number याम लाइन को तो पंग होने को और इन चीज़ की मतांग विशेष